Ayo, 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 lemu. Ayo. Ayo, ayo. Muncul nah. Ayo, 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 ayo. Lemu nah. Duk. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Muncul. Ayo, 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 ayo. Lemu, lemu. Oke dulur, kita sudah sampai spot lur. Oke, kita hari ini bolang lagi ke Lamongan lur. Setelah hampir berapa bulan belum kesini. Ini kita hari ini nyerang ke spot viral Rawa Sekaran lur, atau yang kalau yang sebelah sini ini masih masuk Rawa Kembangan. Berangkat rombongan berdelapan, 8 personil hari ini. Full 8 personil. Bebas. Semangat. Gaskan bos ya. Bersama orang tua. Salin yang kini ya wes kok ya. Oke dulur. Kita mulai prepare dulu. Langsung lanjut kita nyebrang ke spot. Oke wes. Oke dulur. Kita nyebrang dulu lur. Wes tak ngikuti Mas Seseng wes pernah kesini. Ayo. Sungainya lebar sekali lor, harus safety. Anget banyunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Iki wis lemah ya, Ses. Weh meduna lemah iki, San. Wah, aku mlaku kok. Ngene Mas Ses iki lho. Enggak ada abrakan kuwi. Lah aku ora nggawa banku digawa like kemu. Iki kok tak ada abrakan iki. Ngono. Apa tuh kuwi jane kok wong kene wis mlaku kok. Bener gedok geneng tenan. Mau wae geneng. Masa? Sik to kalau wong-wong kalau sik. Nang kono kok sik nek kono ruwono terus. Ning ndi? Ruwono terus. Heeh, terus? Iki rono terus kan kok bukaan. Heeh. Lah kowe? Rawa-rawa kene. Kowe ning ndi? Lah aku tak rene. Rono. Cek kene lho. Penak rono. Penak ning ndi? Rono. Rono ae. Ya wis. Alhamdulillah akhirnya sampai lor. Kita cari tempat dulu. Cari spot dulu. Kita sudah sampai spot lor.
kita nitik dek lorak-lorak. Ini bekas bukaan orang, nitik bekas bukaannya orang saja lor. Teman-teman ada di sana lor, saya sendirian di sini. Wis kita lanjut sepil lumute Mas Imam Gandu. Ini tadi dapat asar lor sama campur semi. Untuk asen kita tetap memakai desa yang ungu lor. Mudah-mudahan nanti gacor ikannya di sini. Soalnya hasilnya teman-teman berangkat minggu kemarin pada panen di sini lor. Saya hari ini ikut ke sini nyoba peruntungan di Lamongan lagi lor. Mudah-mudahan cepet ada respon lor. Oke wis lanjut, kita mulai uncal-uncal. Belum ada pergerakan. Kita pasang 2 joran lor. Nah, duk, penglaris. Penglaris lor, 3 jari. Ya tadi duk, lemu lor, 3 jari gemuk. Loh, tak enggak tadi tak nih kasih dah. Nah pedes, lemu, 3 jari gemuk. Oke, cok.
Ya tadi. Oke, muncul, duk. Lemu lor. Lemu. Wis, bukan marah-marah. 3 gemuk, 4 jari. Bisa ada 4 jarian gitu. Bukan marah-marah. Tadi duk gak kena apa ki kayak ngono kendolane. Oke. Aduh, ri rata lor segini sing ngegol urung gelem metu. Plus wah cilik wah gede langsung. Oh, kok muncul. Muncul. Oke. Cilik teranak. Tolong nyari kuru loh. Kayak muncul ngono gondolane. Muncul. Duk. Keripik iwake. Iki sing ngogol iki. Sontak muncul. Berat. Iyo. Lemu lor. Lemu. Sak tekem. Lah munjak. Duh, gak kena. Leros. Ini lo. Iki nah.
Alah. Alah. Nah, ya. Wah, cepret. Yes, Ben. Cepret. Tolong nyari kerumun, Jok. Duk. Gelandang. Iyuh. Lemu lor. Kualan sampean. Tenang, Wak. Tenang, Wak. Terus. Lop. Ning dilek Jayani. Leros. Ini lo. Woi. Wak tok ini lo. Beruntun. Ayo dadi nah. Sitoke makani, sitoke gondol ya. Nah. Ayo ya. Manut ae wae. Allah, ambral. Rek. Wah, kayak ngene. Lemu lor. Tenang, Wak. Kok kasar ya? Saya tahu, Wak. Nah, inilah, tekem lor. Jos jis. Ya, dadi nah. Akeh cemplungne wis dadi nah. Iyuh. Lemu lor. Cocok. Tenang, Wak. Jos jis. Super war. Tipis ae. Ya dadi nah.
ya. Jo. Iya. Lemu. Aduh, gawing. Jol tenan lur. Loh, pas. Pancingnya nyantol tangan. Aduh. Nyantol kelambi. Walah jerumen. Walah nyantol kelambi lor. Tak bae. Monotok. Lah kok Melayu ngono. Metu awak. Bah, digoning ndi? Kok iso berat. Digawa ndelik rono. Ya bener to, Pak. Mulai tekan ndi ya. Mene lah. Berote janda umum lor. Sak tekem. Sak tekem. Sontak, luntak tenan nih. Jo. Duk. Tina. Iya. Lemunah lor. Keropiak. Ikan marah-marah. Wes tawa. Ih, kah. Gedeng aku. Kok gedeng aku. Iki nih. Kena.
Wis pokok diuncal ning ngawur rek. Bandal lur. Oke. Njok duk. Gede lur. Lemu-lemu sak mene-mene lur. Cocok. Tekem-tekem. Unjuk nah, yuh. Lemu nah, yuh. Ikan marah-marah. Sik ta Wak, sabar Wak. Beh. Gak suka aku ini. Wis. Gak diangkat ini ramandek. Kok nyantole cocok nah ya ning lur. Wak tok pran. But. Salim Pak Po, But. Ini salim, But. Endi sik? Yo. Mak cilik nah teko. Uyuh. Gede lur. Orang nyari. Yuh. Pacari lur. Yuh. Sini Wak. Ada. Alah. Bangetan. Wes. Pacari gemuk. Sak tekem lur. Cheese. Tadi. Yuh. Dibulet-bulet nih. Malah dibulet-bulet nih. Alah. Sakmene kena dicowok lur. Pacari lur. Pacari kena dicowok rapet ya Ram. Ini masih jam 8 mungkin lor. Sepil hasil. Walah. Wis ra kaprah lor. Hasilnya jajis. Alhamdulillah. Masih jam 8 lor. Wis tak lanjut mancing lor. Sepil hasil akhir nanti di
di belakang video lor. Terlalu haut ikannya, kan terlalu mudah lor. Rawa sekaran. Iya. Leros. Leros. Dagu kuning, berotane banter-banter. Ayo, lemu. Tang nyari. Sik tenang wak. Peh. Sak tekem Mas Es. Sak tekem. 4 jari gemuk. Oke dulur, selesai sudah petualangan kita hari ini lur. Rawa sekaran. Kurang haup lur. Haupe hanya pagi sampai siang. Siang mampet gondolannya sekitar jam 10 sampai sore lur. Wis arang kading. Tapi nggak seperti yang pagi lur. Pagi lableb plungwak pagi. But, salim Pak Bo. Salim Pak Bo. Perjanjiannya ngono lho. Oke wis sepi lah hasilnya. Masih lumayan hasilnya. Wis lanjut. Ikan 3, 4, 5 nih cuma berapa, 1 ekor mungkin tadi. 4 gemuk. Alhamdulillah masih ada cintanya. Apa? Udah lah nganu kono wis. Ngene Mas Budal wis diadai. Ki waktu iki lho. Gonmu wis mbadhe Mas. Sekile gone Mas. Lemu. Wis lumayan masih hasil hari ini. Terus li yes. Mening 2 kilo ada. Oke dulur, kapan-kapan kita datangi lagi lur. Sampai berjumpa di petualangan saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Nganjuk, mancing mania, mantap.